So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Na yutune joto viewers no tinin bo video tawa na jotono phai ka maya phai pio. Songke friends song tini oke silane chini keha YouTuber ni income aboke chini KAUBRU news YouTube channel ni income ke KAUBRU news YouTube channel ni angna no to oro picture phunai nang joto phono sikna KAUBRU news YouTube channel ni nang joto no subscriber phono ongkna ke tini chong bo video ni chini bini income silane ke bini mungke achoksa riang chong joto no CEO bono bongkeha KAUBRU news chini kau bai ke bong keha news riwo keha kaham kam ke bong video to ye kaham kam ke chuno information yo inke chong tini bini channel dio bolem sanjora income ke to angna no tini nang bo video chini sai khani nai nang siang to ke nang sirim chu ke nang pai hanjaran bo video nai di ke channel tan to ke channel subscribe ke tini ke bell icon opo on ke tidi boding ke interesting video nang buskawa mai chon mo pandawa joto ni slash kang so inke phini ke chong to nai le nai bini YouTube channel ni income inke phai friends chong to chini achoksa diang inke bini YouTube channel ni income nai le nai bini YouTube channel ni mungke to KAUBRU news inke chong to bini income no analyze khen nai le nai chini social blade dot hangye inke friends now joto CEO social blade keha website che bong exactly income le samia arpo bini average income je phaimo monthly je average income YouTube ni je advertise ni income phaimo bong abono sirio abon inke no chong rowa socialblade.com chong nai le nai arpo na bono bini exactly income ang pono samia inke socialblade.com pono samia na bono bini real income hinile ta chong di inke aron inchi no bini income phayo hin chong borowa romia layo nai phading ke chong to nai le nai chong abon bo ero Google lo thangnai Google lo thangye social blade search khenai ro type khedi Google lo social blade hinge soi hanke no ro phainai social blade inke nai friends sakawa social blade inke no aro sakawa social blade dot touch khedi touch khe han singka nin boding ke phainai social blade ni official website tongnai ro nang ro nai no maikna inke socialblade.com hadi socialblade.com ha ke bini jotosu details tongma ro phainai socialblade.com website ni inke na difference analytic made easy inke chongro je kono social media ni chong link to ye ro bini details chong ro analyze kheye nai mayo aboding kino chong YouTube channel ni income ro nayo so inke chong to bini channels ro search khenai enter your username thiyo ro touch kheye chong KAUBRU news inge search khenai inke ang ro already search ke paimono tongo inke bini channel ni mung KAUBRU news ar mo chong ro KAUBRU news inge chong ro search khenai inke KAUBRU news inge chong ro search khen singke bini channel ni jotosu details tomorrow open on phainai ke phai friends chong to silene bini jotosu income inke bini channel phora cha ha bini channel cha followers to chong jotono inke friends nang ro nai no maikna KAUBRU news bini channel ni jotosu details tomorrow open on thang phai ta wa inke to chong ro silene bini jotosu details tongma inke nang nai tong de videos no inke chong poi law silene bini channel om sa followers to bong tini joram sa videos aro upload ke pia abo ke chong income khobai thanglai inke poi law chong silai ni ma ke bini videos upload kemo inke tini joro bini 427 videos upload ha bini channel wa inke aboni yago ke chong bini followers silainai bini followers ba subscriber ke 40k subscriber tongo to bini channel wa 40k means 40000 subscriber bini to warawa tongo inke chong bini videos ni views tini joro wa total views na ha chingke 5 crores 50 lakh 5957 boni ke bini tini joro wa total videos ni views phaimo chongro 5 crores ni saka ke naye nomayo aboni ke bini channel type ke bo education ke bong news ni knowledge rio chongno sio ni mamboye inke amboye bini ro channel ni type ke education type inke bini channel re samo ke rawa nai di rawa September 8 2018 no bong bo channel khusawo ba channel no bong open kewo arpo bong aforo wole samo ke khona boto bini email bong poila bo channel ni email open kemo abon date no sero phno yo inke bong channel videos upload kemole bisi balo yako 1 year 2 year aboding ke ongkhna inke to chong silai me ha bini channel ni details inke phai friends chong to chini main part khau bai thanglai nai chong bini bongbo YouTube channel dio sa income ke tong inke ang pono bongbai direct ke salaya ba bono direct ke song yang mun bo ye exactly income le samaya arpo chong rawa socialblade.com je analyze ke ye phno yo mo je rawa website dio phno yo mo abno se chong to wa salai nai inke in future real income pono khnang contact ro ke ye bono song ye nang ba ke share khenai arpo to ke chongbo socialblade.com je riyomo abno se chong nai lenai arpo chong ro phono rom lam yu bini exactly income rom phimaya phono chong rawa bini aron inching average income lo chong rawa rom mayo phading ke chong to wa bini income no silene inke ang ro na no sa zoom ke phono bini estimate monthly earning nang ro nai no baik na
Kena di rawa monthly earning bungba channel di unsa income khephi tong abon ke chungron na hancing ke $124. Okay friends, nang bono Indian rupees beke calculate kene di tawo $1 ni price 80 rupees plus chole tongo 81 der 82 bodin ke Indian dollar price chole tongo $1 ni 81 are ke 82 arpana 80 by phono multiply kene di amon ke nang boni income na ye nuk mana ke jefobini per month to $100 to $2,000 bodin ke phayo ke rawa $2,000 phono 2 ke means $2,000 ke $2,000 le phaya ke mami ke bini channel phono ste ke bini channel toro pose $2,000 le maya are boye po rawa je website o sama abole just website ke hat bini channel views no na ye tu khlaimoni boye rawa bini exactly income ya ke bini ro exactly income ke insa jora ungmai himoke bo $124 chongbono le bini income ni hiye basa le phayo hiye romya lamayo mami ke bini channel 40k subscriber to plus bini views ro phono sale kaham phayo are boye ke $100 le easy se bini channel dio phayo ke friends chong tawa bo $124 no calculator khene nei to chung calculate kheye ang na no nai $124 ke 80 by ke chung multiply ke Indian rupees o msa phai ang ta onang no kheye phno nai ke ang ta onang no calculator open kheye mono calculate ke phno nai ke friends nai dina rawa $124 into to Indian price wo chung dollar price na hengke 80 rupees chole tongo and by 80 by chung bono multiply kene okay friends now nai no ekna bini income raw 9,900 almost 10,000 bini raw income phai to per month 10,000 plus bong raw channel dio income keo inke bo 124 no keo bo bon le ko tre phai pio $150 or bini bo channel dio phai pi tong na mami ke bini videos regular phono phai dong ya views phono kaham ke phayo are boye bini ro channel ni dio bong $100 to $150 bong ro ni income keo chung Indian rupees o 9,000 singka 10,000 plus 10,000 to 12,000 bodi ke bini income bong bo channel dio kheye tongo inke boss no bini income ni nai male so inke friends song nang jotono nai nuk mekna chini achau sariang kaubru news YouTube channel ni income bongbo channel di unsa income kheto ang nang no joton details no saye khnari pai ha inke friends nang po bodi ke YouTube channel open kheye YouTube channel create khe nang pon income khen chuke nang ein channel bekrong mayo subscribe khe mayo ein channel no mami ke ang YouTube related joto topics to ye nan bo etoi phayo YouTube breke khusayo nai breke open khe nai inke YouTube dio breke income phainai breke channel grow khe nai ang jotono nang no tips yo okay bodinke YouTube's income bini YouTube channel ni income ropona nano saik nario okay bodinke nang pon YouTube channel di income khenchungke nang ani channel subscribe khedi inka ai channel nang snongmayo ai channel di dio anboye nang bodinke video takta mai som pando channel subscribe khedindi inke nang YouTube je already YouTube channel tongnai ro je ta YouTube bar ungye tongnai ro nang YouTube ni je kono problem ungye to hinke nang ain comment box so comment khedi ang nan boya abon boy solution to ye refinai tin bola asuno chong next video malepinai jotono khakchagha